titulares. Hilabete honetako albisteak. Gurea Marketing cambia de nombre y pasa a llamarse Gurea Data Post. Gurea zerbitzuakek zerbitzu bereziak eskaini ditu Donostiako zinemaldian. Y conoceremos ejemplos de puestos diferentes para personas del servicio ocupacional en la división industrial. ¡Comenzamos! Az gaitezen. Bienvenidos a nuestro informativo de septiembre. Soy Roberto Martín y a mi lado tengo a Aitor Gutiérrez. Entre los dos os presentaremos las noticias de este mes de Gureak. Bienvenido, Aitor. Eskerrik asko. Gurea Marketing divisioan egiten dituzten lanak aldatzen joan dira urtez urte. Eta erabaki dute orain, Gureak Data Post izenak hobeto islatzen dituela. Bere zuzendariak Gaizka Iriartek aldaketaren xehetasunak azaldu dizkigu. Ikus dezagun. Gureak Marketing, a partir de ahora se va a llamar Gureak Data Post, y este cambio viene porque realmente Gureak Data Post refleja mucho mejor lo que hacemos ahora actualmente y lo que queremos hacer en el futuro desde Gureak Data Post. Entonces empezamos un proceso para cambiar el nombre, ya que necesitábamos que el nombre reflejase lo que realmente hacíamos. Y de esa pequeña reflexión salió el nombre Gureak Data Post, que es con la que ahora mismo nos sentimos más identificados y nos sentimos más reconocidos, ¿no? Procesamos datos, ampliamos información de datos, enriquecemos datos y es por eso que la parte de dato hace referencia a esas actividades que tenemos, ¿no? Y luego la parte de post viene a explicar lo que hacemos posterior al dato, porque sí que tenemos servicios pues, que vienen relacionados con la información, que realmente trabajan con datos, pero en operativas de clientes, y luego tenemos otra parte de comunicaciones, que gestionamos esas comunicaciones, que al final son datos que se convierten en información y luego hacemos llegar tanto a ciudadanos, clientes o a quien sea, pues en esa parte de gestión de la comunicación. Estamos en una empresa que va evolucionando, es muy dinámica, va cambiando, no hay más que seguir el recorrido que ha tenido, que surgió como GuPost, pasó a ser Gureak Marketing, hoy ya le llamamos Gureak Data Post, y eso es un reflejo de un camino que va haciendo la empresa, una evolución, un desarrollo, adaptarse a las necesidades que tienen los clientes, en búsqueda, pues aparte de dar respuesta a esas necesidades, a buscar también nuevas oportunidades de empleo para personas con discapacidad en otros entornos en los que hasta ahora no habíamos apostado, ¿no? Pues como pueden ser los entornos digitales, relacionados con la inteligencia artificial y bueno, pues todo eso es muestra de esa ambición, esa necesidad de reinventarse constantemente que ha tenido esta empresa desde su inicio. Eta zuk, ez alduzu sentitzen etzarela duela 10 urte zinen pertsona berdina? Lehen margotzea zen nire denbora librean egitea gustatzen zitzaidana, orain nahiago dut argazkiak ateratzea. Dagoeneko ez daramat kamiseta esturik ez da txapelarik ere, orain arropa erosoa janzten dut eta bizar pixkat tarteka. Denborarekin pertsonak aldatu egiten gara, gure lehentasunak, gustuak, bestei erakusten dieguna, itxura, eraldatzen doaz. Hala ere, gure esentzia beti da eta izango da berdina. Gureak marketingi gauza bera gertatu zaio. Duela 10 urte marketing zerbitzuak eskaintzen genituen, web horrien diseinua, dokumentuen eta publizitatearen inpresioa eta banaketa, contact centerra. Denborarekin bezeroek zerbitzu desberdinak eskatu dituzte eta bezeroak behar duena eskaini ahal izateko gure zerbitzuak espezializatzen joan gara. Orain datuen, informazioaren eta komunikazioen kudeaketarekin lotuago dauden zerbitzuak eskaintzen ditugu. Datuak zehatz zabaltzen eta idazten ditugu. Informazioa ulertu eta xehetasun guztietan eskuragarri egiten dugu. Arreta zerbitzuei eta interakzio bakoitzari bizia ematen diogu eta back office zerbitzu eraginkor bat ere badegu. Eta komunikazioak, egunez egun segurtasunarekin eta kalitatearekin dugun konpromisoa erakusten dugu euskarri edo kanal guztietarako inpresio, manipulatu eta bidalketa berezietan. Lehen egiten genituen gauza berak egiten ez baditugu, zergatik ez dugu irudia ere aldatzen. Ez gara hobeto sentitzen nolakoak garen azaltzeko hitz zehatzak aurkitzen ditugunean?
Ba orain erosoago sentitzen gara gureak datapost izenarekin. Hain zuzen, dibisioan egiten denarekin eta egin nahi dugunarekin lotuak dauden hitzak erabiltzen dituelako. Data, datua, eta post, ondorena, datuaren atzetik datorrena. Hemendik aurrera gureak marketing izena desagertzen joango da eta gureak datapost da gure izen berria. Itxura aldatzen da, baina DNA berdina izaten jarraitzen dugu. Eta horregatik, zerbitzu berritzaileenetan ere, inklusioaren alde jarraituko dugu lanean modu profesional eta lehiakorrean. Gureak ofrece diversos servicios especiales durante el Festival de Cine en San Sebastián. Conoceremos lo que supone esta semana para Ostalaritza y para Zerbitzu Guneak. Gureak zerbitzuentzako Donostiko Festivala zinemaldia oso garrantzitsua da. Zeren ez bakarrik guk katerinen bezala baizik eta gureak garbitasuna ere eta bakalean garbiketa egiten ibiltzen dira gure ekitaldi bakoitzean eta baita gureak zerbitzu guneak ere festivaleko automobilak eta garbitzen direlako. Gureako enpresa desberdinak egiten dugu lana festivalekin. Katerinean batez ere egiten duguna izaten dira bi gauzak. Grosariak, Coffee Break edo Coffee deitzen dena, enpresak eta instituzioetako eta gero luntxak, pintxuekin. Bai koktel txikiak edo bai bazkariak, baina pintxuekin. Hori batez ere egiten da. Noiz behinka ematen dugu bazkariak eta afariak eserita, baina gutxiago. Eta festivalean egindunak batez ere izan dira koktelak. Koktel txikiak, handia danetik buskat. Bueno, oso aste berezia da egunero gaudelako festivalekin. Festivala hasi aurretik prentza aurrekotan egiten dugu luntxak, festivala hasi aurretik, eta festivala hasten danean egunero daukagu zerbitzu beraiekin. Bai eguerdian, atzaldean, eta astelehenean hasi eta ostiale arte egunero egiten dugulako lana beraiekin. Aktoren batzordean ere egin genuen luntxa, eta guk telebistan ikusten dugu pertsonaiak han egoten dira danak. Katerinen antolakuntza azten da lehenengo beseriokin hitz egiten. Zer nahi duen, noiz nahi duen, zenbat diren, gauz horiek ez, ze pintxo mota, adibidez. Gero azten geha alde batetik sukaldean, sukaldeko ardunaduradekin, pintxo horiek nola egin, nola presentatu, eta hor azten geha egun bertan goizian pintxoak egiten. Dego dago beste talde bat egiten duena, beste material guztia prestatzea. Edaria, kopak, maia, lorak, behar den material guztia. Behin hori dana prestatutakoan, kargatu furgonetan, tokitara joan, adibidez zinemaldian tabakalean egon gera egunero, tabakalean sala edo toki desberdinetan, han montaia egin, maia altuak, eta ikutzen dugu gure sukaldetxoa, eta han prestatzen dugu pintxuak bandejetan bezerioi erakusteko. Eta, zerbitu, dana, eta bukatzen dana batu, kargatu berriro, etorri, ustu, garbitu, eta gauzak antolatu, urrengo egunerako. Aste honetan eskaintzen dugu zinemaldiko gidarientzako garbitasuna tunelian eta karga elektrikoa. Eta ere bai, kafe hartu eta beraiek hemen egotea deskantzuan. Donostiko zinemaldiko gidariak hemen izatea berezia da. Egunean zehar maitasunez etortzen dira, egunean zehar asko etortzen dira. Beraiek 30 bat edo badia eta kontinuamente egun guztian zehar etortzen dira goiz da arratsalde. Eta oso harro gaude zinemaldiak gurekin kontatzea eta hemen izateaz. Gidaria, kotxiekin, eta zerbitzu hau urtero eskaintzen dugu, urteak damazkigu eskaintzen, eta hola espero dugu zeitzia, datorren urtean eta urrengo urteetan ere. Gureakeko langun industrialetan, zerbitzu okupazionaleko pertsonentzako postu ezberdinak daude. Horietako batzuk ezagutuko ditugu, Ordiziko languneko 3 erabiltzaileen esperientziaren bitartez. Ikus dezagun. Ordiziko tailerren automoziorako lan egiten dugu, beraz kabletan lan egiten dugu, eta 54 bat okupazional daude. Baitu, bereziki azken urte honetan, automozioaz aparte, sorte auki dugu, lan desberdinak sortu izan ditugulako okupazionalentzat, eta hemen tailerren bereziki
badago bat almazenen topatu genulako behar bat eta usuariak ere automoziorako igual etzan perfil egokiena, beraz apostu genuen almazenen lan egiteko, badaukagu beste bat ere goizetan gasolineran egoten dana, eta badaukagu ere beste lan desberdinago bat trentzadora deitzen dana. Mi puesto de trabajo es el de analizar los cables para saber si son óptimos o defectuosos en el servicio ocupacional de Gureak. Estoy en el puesto en el que estoy porque yo soy muy intimista, muy íntima, ¿no? Y me gusta, no sé si por mi forma de ser, ¿no? Me gusta estar sola. Entonces aquí no hay gente que esté todo el tiempo y por eso me centro más, no hay ruido, no hay gente que te molesta, entonces pues por eso estoy tan a gusto aquí. Pero cuando vine aquí yo vi los primeros cables y me asusté, yo decía, ¿qué tengo que hacer aquí? Mi compañero me ha ido enseñando a lo largo de todo este tiempo lo que había que hacer y ahora pues soy casi una profesional. Estas son 2 cajas cogidas del montón de allí. Entonces, yo cojo 5 cables. Voy a apuntar el lote. Aquí el lote es imprescindible, que lo he puesto aquí. Luego, con la luz, se tienen que analizar los 5 para ver si cumplen la normativa, las reglas, ¿no? Si están bien o no. Y para ver si tienen algún defecto. 1,19, 1. Y esto tendría que hacer con los 5 cables para verificar que es óptimo. Y este es el programa Expertis con el artículo, el lote, la ubicación y es donde se introducen luego los datos que se recogen en esta hoja. Este trabajo para mí ha sido muy motivante porque aprendes nuevas cosas, es un reto para ti. Luego descubres nuevas cosas también sobre ti y sobre el trabajo, ¿no? Entonces, pues tienes nuevas habilidades, conoces gente. Al principio no era fácil, pero al final ha sido, pues, me ha llenado de orgullo el trabajo. Me encanta mi trabajo y no lo cambiaría por nada. Postu askotan egon naiz, kliketa hau, konsoloadotan baita egon naiz, eta guain trentzadoran makinatan. Hauek bihatzen dugu, gero lineantzako eta lineantzat gero produzitzeko. Funtzio ona egiten detelako eta lan notatzen dielako, aldetela gehiago egin. Kable asko egiten detenez, objektibo batzuk iristeko, edo kable holta iristeko lineala. Honera ikasten duzu, eta gauza berrik ikasten duzu, eta gauza aldezu tentzau, aldezu aldana egiten. Aldezuen zintau edo zebai, edaki no esplikau. Dauketela, gaitasun hona dauketela horretako. Gustauko zitzaian aldau tokiz, eta honera ikasten dut gauza gehiago eta berrigo. Bi urte nijonez, ondo, pozik, momentuz pozik. Oso berriak da aukera bat nun entorno ordinario eta tailerra konpartitu dezaketen erabiltzaileek eta pentsatu zen zerbitzu okupazionalaren barruan ere hemen tailerrekoei aukera ematea olako antzeko zerbait egiteko. Eta bi aritu dira eta zorionez Beasaingo gasolineran aukera hori proposatu zen, sortu zen, aurrera atera zen eta oso polita izan da bai. Oskar bertan lan egiten egotea. Yo por las mañanas vengo a trabajar a Beasain, a la gasolinera, a poner en la tienda bolsas de patatas, en el bar a coger tazas, a traer cosas, lo que me mandan las compañeras,
y los compañeros, y luego en el hotel las camas. Ya lleva tiempo, ¿cuánto llevas aquí ya? 2 años. 2 años va a llevar. 2 años. Y entonces ya sabe ya las cosas dónde están, las sábanas dónde están, la ropa sucia, la basura, el carro tenemos aquí para limpiar todo, los productos para la limpieza, la mopa, la fregona, tiene todo el carro, o sea, necesitamos más. Y los productos también. Hay que hacer de todo un poco. Hombre, me ayuda mucho. Sí. A las 11:25 salgo de la gasolinera, cojo el autobús y luego voy al taller. Pues si hay esto, me pongo a hacer estos punteras, o si no, hacer otros cables así. O a veces me pongo a poner en línea, según lo que manden los encargados. Siempre haciendo lo mismo, igual se cansa uno, pero no tengo mucha queja. Hago lo que me mandan. Postu hauen helburua, batetik tailerren sortu zaizkigun beharrei erantzuna ematea da, eta bestetik pertsona bakoitzaren proiekzioa ahalik eta urrutien iristea, aukera desberdinak ematea eta beraien gaitasunak indartzea. Postu aldatzeak ematen dizun aukera ona da, azkenen polibalenteak bagara, hobea delako, eta hori saiatzen gea bilatzen pertsonengan, polibalentzia asko, entretenituago ere egoteko, beti berdina egiten egotea, agian batzuntzat aspergarria izan daiteketa. Oso pozik gaude, bereziki beraiek pozik ikusita, bai Oskar, bai Txema eta bai Ailin, tailerrera etortzen dian bakoitzen, irrifar batekin etortzea, gogotxu etortzea, inkluso eskertzea aukera hau eman izana, guretzako oso betegarria da. Hauek izan dira, hilabete honetan, gure enpresan izan ditugun albisteak. Gehiago jakiteko gure webgunean sartu zaitezkete. www.audiovisuales.gureak.com. Hurrengo hilabetera arte. Agur, Robert! Agur, Aitor. Agur denoi. Hasta el mes que viene.